hei hi khuai lui tuna Aizol to Khozol Road block mek ania khu lai mi khu ni zan lama tang to kong pingina atan la ommek ten nia ti hian ruwa sur kha atam maya chu bang chuan kong hi a hor chetne khop maya khi ti hian company lam hian an lo la tran lo two wheeler hi in pui eng tin emo an in pui to na an in zone pui a tul na la ya tiang chuan two wheeler big chuan kal tlang theia adang ero hi chu na hi thok se motor tlang thei chang chuan dar kar ni vela te chuan tlang mai thei tura kan han be sei deuh chuan ya ti han en mai chuan dar kar ni ten khoi chuan tlang mai tura ngai tai la so ti son two wheeler big chu anin puya ti son a chuk lampo ti son anin nor puyan zona ti son an tlang thei ram ani a ki tui ki ala tam khop mai tu na po ni jana pe chuan pui tak ani ringot mai ni chuan hei amin na po hian an no ne alunga hi alian hlom ang renga tin ki lai a chung sang lampo khi ruwa tam te su le chuan la le mai thei tur chu ang khop mai chu tu na hei kan kong tin hun ani a ne company lampo in hei an an tran thei mai don an ron thleng te pan pu te lampo ti hian tang khang ho hi la hi kan om de hian huk mai a ai zol lama tanga ron chho ku an tam deuh hleka lampang atang champhai lam le khozol lam atang chuk ero hi chu kan in riat information a thata wang te po aniang chu kal hian tam vak lawa then te hi chu kan riat nu po chin chang zukhe du sim kal te an ni hloma ang khang tang rei lu tu chuk lampang hi chu an om lem lo a chho lampang hi min an tam dewa elai tak hi amin pui lai chu ani ni zan lam picture han a kong no dan kha lang chiang thei lawa tuna hi chuan hei ti hian chiang takin video a hian a chiang khat viawin ga hia ei hi kong a no dan chu ni a no tu hi a chang reng khop maya maro chu motor kal theina chon khu so dilaya hing lo lor chin te son nor fai chuan motor hi chu tang thei mai tu rangai ani hian ti a chaklam ki a chung rila tui ti a lut bok awangin tale mai tu thei tu chu ani ei hi an din hun chu ani